Kubor nakaslem jong unongsan hima. Oh mga ba nostalgia sa lagi kawalang wakting saudade ka mau ila ka mau resip kejingan jong iya kan ko kalau bangin ya dan selalu itu raja berdoa ke bintang sulung misi aku bede ko kita kambat ke MCC kada dum tahi te nilasyo itu di nomor kan nakalian jawab MCC lo kam semua di bang yawan ban petrini ungkawat nandu aja kapsa nga ada ke siti nilai kendu asli lai sei bagi managing director ke asli akhir suran begini kendu ini saya ai ke sang nya pen nya pen hadu ta kim simuan siu ban pen bakala jendala jale ini kim simuan siu di maritangi su de kan ke poni ai berdaga jengto sega sorkari bahkan ne mudah kanun kalau tiga jong tinggi bet ke jongka kan penyan noi te faktor ndai baka khan mo faktor kam simpang sistem bakin penyan ka dan kini sini cuma ban like ka tak penyan gas man produce ke simen mendalah lip nak kawai pada teknik penulis simen sisen kinyo yongi kam dadi ke bahe no natu ka sinem ke walis daman ya te baka krimen natu sekarang ndas pasan punyo kalau tiga lontang sinaya si pisah siton di hadir balayokan ban yara ya keren yara matak poitang lain ka masam punaya si siton di kam tadi ya gajing yo ke bahe di naga liang jong kanika lanren yo tak ban yo pusan aja itu di longkat dan kata gajing yo ke bakhra adu berata mereka konsan ni kalau jadi kebijikan ai jong ni atau pola jenis bahasa agreement ke bengi so penunjuk ban penimpat ya kayo ka kot hadin juga partition India Pakistan atau for kibri jong ikhlahiran kemudian siu kata lakang satu ruwe company kepada nak for bertidu yang tu belakang di kibri jong ikhlas dan bersama di kejimuan jong ni ka MCC kerjaan ni ka simen company hari saya tu apa ketika asal simen apa juga asal government ni ka penuan rai ketika simen factory ni aku apa kadang tas pasan ton si sini di sini sedang juga factory ni kalau awan rai biang saya ka jing pen empat ya ni hal yang ini kembali sedang terkong aku apa sehingga aku apa nak kena dan lagi ia jing jadi jing bayi saya bagi ya layawan ke apa jadi berwasa susna geleng-geleng dan nado kawan kan yang sosial pada ngedon ya sino ngayo kam yo jam ka kai ka pateng kan ni ka tai kum ka sora ka kum ka long ta ini omba ka fu ka pien dei na tu pa jingwan ka ni ka simen factory ni kum ki bang ang bentan ni ang the po ka limestone area ka po ka tim show tu ngidon kan ni ka kren pubon bagi tiap muka mereka dan is bagi yo di nang tui tu ka mataru ki terusin nak tu ni imi tu ni dia poi lada kamu nama kala ha po kali saya mo mereka nak ni po ka company kala dati motion du nang tu di lada ka poi kata po lada kam sim shoot ka mo ngin sia pe ke nama wa ka jindawa yo motion tam ni tang akan ni MCCL ka kumbaya keren no hadu mentari mengi no monglo lete ngimdon siu atang ibi parmauro mengi nyeti motion mangila hadis lot sa kaniga MCC ti maka kalau dong kam sim siu terlalu dah jikir kun pan trasin jung kumpa kalong hi kumbala om day acting sardar pati director ibang ikmat saka board of directors naka ilaka kajungi kajengkwa kajungi kalong kata badai ban punya ya kanita ka korban rea ba ka korban kasusngap bat haba ki nong trei kile kendu ya kanika harandang la ban ong daga jing sangia lentar jong kakam daga jing bami otulok bat la ban ong ya kanika le ka mentang la poi naka karai la poi snan syakading nadu kalai tare hadian balawat kensan ya ka boarding angti te ki nong trei ki jungi ki don hantu ki don ru paras nong ki jungi ki pesa koloni kini ya kendu ya jing e tengi nyim laban pet betul bos kong yang dikecing ya kecung ki ngilum ya ka dorbara ka strek jung prai mat bat kecing ya kan ada kecing sani jing ya ter ka basani kalong katai
Bamenta mla syu banong sargar kam dan daw syu ma boros kata kayang hakanong rim bo mong lu krensa bo mong lu ay kanu ga ya ka decision ka basar budu with stakeholder tenrai kata kam dai te ngingi ong ya government ron kata ka adai ka stand ka jungi boros kata tenrai menta mar ki dingi jungi ya ki bangi ya kedua kam dai ko mangi compromise tenrai ngong ya ka sarkar to ngi menta ngila pelat penyak ya ka ada ka piong pila government to dan piong pila da kinu ki modru ya chaprang tangba kadarbar momlu kameron benta kata ka serop dan ya kata ka arrangement da ka be de baru lu simmau nei penyak no penkut no ya ka hiran penkut no ya ka kordit ka ba kinong song dan kinong song ka thain sora ki ka du kham tam kinong tre ki jong pi ki be emja na ka plan be jong pi penem no ya ki ajing kermen no ya ki penyak ya ka kam syakmat kadai hede ke jompi penyo na iki raw material budan kam tam yung motion ha penyak no ya kani rai ngi medan bentah kani ka sarop ndai lada pidon kam yang ngi hadian ka offer ka long open nila pan ya keren bian hakan ulu berkom nomor ba ka krimen bentah ka long labs kala akut house na marjar khat nyau kumpala patai de kini kirang ba ngila pa city bun sien chki ndai hakata ka jing pa city ka du na marjar kan nyau ru nirang yo asyong ka preliminary round jong discussion kalong tang sisian pagim pat ya position dulu tegara jong dorbar kalong kataru ya ka bangin sa pentip kaning ila pentip siya managing director jong ka cement factory jong ani gam sosial ka bangi ong ba he should understand that katu ka draft ka jong ka proposed new lease agreement kalong benta ka ba la cancel dan ka pla anal kam yat kam syu pat katuka karai junga dorbar ka balong historic ka override ru ya ka ni ka preliminary round of discussion ka bangi la ya so kung balong bentang yung don kanu ka jinga te ay pa ka company ngilile ngila ay sundon da gibrio ngila ay sundon da gibrio ki balong light duo ki bala song that ni kam ki jam ki bala de ki national figure ru ngiyong ki la da phim dan brio sim de kini kibrio ke pangin ai tang bati ya katika ya katika kti anti bandap ya kaji sha pan se ji sha sha ba ban ma pangi ya kendu yo chief minister ya kendu aka akwa trek u Julai ning kom ya house na majarat ko ba ka ba ka bangi ya kendu mangi kadai ka belong local director mentan kadai ha ka patrick u Oktober arjara ko dengan bakla ba ngila kran sha ya kata ngiyong uang siom bom dam bisa, tendai mangi orang yang kata kapisa isu balai kawan long kumbakalong kumlimentar, balai gini kerja, ti kapas, uang kata jinti ke jonga kam mentoi, larang aku makan apa kan ti ru kam dan jimutoi nomor ba, ngamna ate makan fun makan penyak kan ya ha? Padang iya le ka blame ki mong kat continue kumta, dengi yang kam dai begini blame yang ti, wah dia kecil sisa. Balai pila apon kata-kata nadu sarkar ka berim ru ndai tangan ka sarkar ka lai pisah mo ka sarkar ka berim ru ka lai pisah te balai kat ni ka project ka ba lambang tang prau sau klor balai ka rot jing sispa sau klor bat hadu benta bagi penigi yang badan kam sa hispa kana ko klor ban pen im yang ya kata ya sai ka ja kata ka pisah komnu lambes manage ki ti ya kata wat ya kata ha ni yang lada dan ki skeleton ki closet ki di bantulun siapa dan rai chief minister belum unwilling pandai namaru ong ba kam bentoy kata ti makanaru ladang ngam dan te kapan bangan ay han kia kan pentulun ni kakak te kata ngisiu ay kata si kata pat na kata daw ka cingelang ka bungi gento ba chief minister ka patrick jong Oktober baru ngilaklan na ka basah yung to penya namaru igum ba ka jengkran ka poy no sunong yung to le ang figure mo ay suwa yangi at least batay yangi kay patnar di ba pila adon lupa uang empat gat aduh minta kita kipat nar di pandang ru at least kwa kita join venture one kan cheni pen yang successful ke jong ki firms ki ba pidon ngin pet ya ka balance sheet ke jong ki ngin pet ya success rate ke jong ki ngin pet kumnu kila job kumnu kila success abo betul bilat soy kong kata ru kom tuan tengi shu ong ngi bengene join venture tengi na yakanu manong de ha ngin yakanu manong de hadu mentar kam sha tengi yong mentar le ang fi kat wan pelat no yang shua pelat no yang ni ya syahmat sim na ai wan ra no tanpa perkut mereka ni kehilangan kotet ke baki nong trai jong pi ya kan tu obat ke bakat han ya kan tu
Ladak pidon kam yang hadian ngidon asendahi sawan nirahi bantang yang kena. Mangingi deki try jong kani ka promotion kumbasam spa akar tame ke cakar mangingi don. Bara ka bede bar ka jingyo nong ka bangiyo no motion hi kalong ngilabon ong ba ka jingyo nong kam de ka babun. Ka de ka baduna hadu kata-kata kumala pensaya king saudar mentan. Ba ka jingya jong ka puar na kain hadu menta ha ka present rate ka bangi kilar ngi Kenya ka dorio ka jong motion. Ngi ngedang yo atang lai ka nyop sana ya. Lai pia ngi yo si shiton. Ngi da Kenya ka present market rate kalau apoi degi hajar kan ka metric ton. Dan rai ngingi kembes ya kata kajing onong ba kai motion rai kajing tumu ko jongi ba ka nadu basdang hi kalong ba kumno ba ki nong shong shnong jong ka shnong ka thao kinyo ya ka ban kamai kaji nang ba jong ka ni ka factory ka badan hang thia ba kajing don jong ka kalong sisa kata ka pliang ja ya ka shnong jong ik terpang kham tam ka tu ka jaka ba ki babun ki nong tre ki na ka shnong hi kala yo ban rung hang tu ba ki le tre kata ba ki le kamai ban ka tu ka we de ba ki bom don ki bom yo rung kana hang tu ru rai na kajing bu dukan ba ki onong ma na ka ni ka factory te bari akan ika royalty ka bang iyo ru ya kalandren ka bang iyo ru kalong bai kabarit hi na kan ika san spa aka ka jaka ka bang iyo ten kata ka de ka bay de ba kan ika promotion ten rai nadu pasdang na mara ka por baseng ya kan ika karkhana ru kalong bai ba ka sarkar gitu ki por hi kawan sangi ka dor barsnom banyak keren na ka bantaban seng ya kan ika karkhana te hadian bekil ayo ya kan ika jaka ku san spa aka halo kata ka dong rem kitei ka tu ka jaka ba Hawai ka tu ka jaka ka batay ka cement factory ka de hapo ka jong ka hima sora. Jenrei ka kadon ka jingye sno kti ka bajan ha jong i bar ka hima sora par ka bay de ba ka ni ka factory. Te ka jingye de ba nadu basdang hi ka jingya jong ka ni ka factory ka lalong sisa ka jing ka ku ka bakra um de tay ka thai. Jenrei wa de ka sarkar itu di pora ka ba ka revenue ka ba penmi leng ba jong ka ni ka factory ru ka lalong ba kala contribute ru ka tu ka ni sia ka state exchequer sia ka jingyo jong ka sarkar ru nadu kti ka por. Namar ba ka jingyo anong kalong ka bajur. Bara ka jingya jong ka puar suki-suki kalong ba kani ka factory ka bagi sedang nengkong ka de ka web process ka bagi train na ka puar ka sedang bana ka jingya jong ka puar bana ka ken ki start kinagaling ka sarkaru ki ong ba ka cost of production ka jingmi kalong ka ba duna du kata-kata ba kami hap syu bar ka jing yo nong te halor kata ka nong rem kalami ka jing perkhat ba kumno penkelan na iya kani ka factory na ka web process ya ka dry process bandala persyang ya kata lawan ra iki machine ba ka sarkar kala invest adu kumbalai spa kurtam la tu kupor na ka bentaban pentemai ya kani ka plan balas dang ya ni ka kam na dugis nam arajar ka lai ter kum tu bagas dang ban install kini ki machine ter kum tu ti ada dir ban dat install ka jing tumu kalong ban permi ka man rus pa ton par day ka simen na ka factory ten rei ha ka jing ya jong ka por ban nomor ba kawi ka daw ka ba penlong ya kani ka breakdown jong ni ka jong ni factory kalong ba hadir balawan ra gitu kitiar kitar baro ang kia pot so maumlo labu gitu kijak ya gitu kitiar kitar baro untuk syamadan bar hapdeng ka liur jong ka slap bar ka slap so ra kalong begitu ki machine baro kila susah slap apa to ha to po bar kini ki machine hadian ka jingya jong ka por kidon ki bala sarang kidon ki bala sakta ling ba jing long jong ka mariang hang tia po so ra bad ndal sedang ban install ya ka la pendai kini machine baro bagala sedang ban ron ya ka plan bar hakapor bala ron ya ka plan ru kalas kadon ke jing thut patung pateng kum tu kat banang ya kani ka factory management atau kapor kim sim la ban priang ya kata ban nadu kata kesengi kalong bai ba msim dan su ke jing kendu ban ngi hadian nak tang lali pan ya kendu hi daladi hi sa sisian part ka delegation mission chief minister ban ngi kendu ya honorable chief minister atau kapor ni lapan pau ya kata hi ka ju ban hadian pengilapan pau ya kata ka ju hi ka jing snow ka jong ina kalyang ka sinong ni kumilan tiba na kalyang ka sorka kan ay kan ka rai lan ka jing pen snow syangi ka ipat na kalyang ka sorka ka perkhat hakarai ka pangingirai na kalyang ka sinong dan rai nadu kata ka sengi kalong ban na kalyang sorka tam sim khot ya keren issue yangi ban isu sa ha ka umdum barkat pangiwar ru kalong baki ong bagakam kadang sateng rai kensan hadian buat ka plan kadang ya ban na penmi ya ka simen ru aga tu kopor kidang wan ki kali kidang lut ya ka simen nang thi kensan la su pendu ya ka light ha ka light tarik jong Februari barkani ke ka ba pelungo yangi banang lawat jingtip kalong bai ka MECL ka ong bai ba ka ram ka ba ka MCCL ka don kala along ka ba palat na ta ka daw ki haban online ka connection jong ka light de hadian nang ta ngi ngilai khot kerki ka dorba pada ka dorba ka bangidang syeda banlong kumal pasngau dia king saudari kalong bai ba ngi mentahi nama ba ka sarkar kam sim pensngau sangi lani kam sim khot ya keren su ingi ngi ngau balung ba jong kanika press conference ni kesini kan ko aban pensngau syaki patba ba sa ka sarkar makanya leng jong hi kalong bai ba ngi yang ba ka nong remba ai ba ka sarkar kan penia kan ko plan dagan nu ko kom kat kum ka jing sngau bet ke jong ka hi
but hakabede pat ka lum but your motion bangi kum kasinong idlong try ka kalong bay ladas dang da ka way pat ka kompentray kami ka plan ni kwa baya ka agreement ka barim scrap na siya ka akut artan laday ban renew ka bangi kwa ya ka ban pensedang ya ka daga batumay kata ka di kwa